ni intambara rero. Iyi ntambara rero ifite abakomisiyonere bayo. Yego. Umukomisiyonere w'intambara ni umuzungu. Reka tureke kuvuga bampatse ibihugu n'izina ry'igihugu runaka. Uyu ni umukomisiyonere w'intambara uri hano. Yego. No muzungu. None uyu muzungu afite buriya komisiyo igira abaza batumwa kukurebera inzu kukurebera igikorwa ukeneye kugura. Afite abahungu biwe yatumye muri komisiyo. Abahungu ba mbere. Umuhungu wa mbere no Burundi. Yego. Umuhungu wa kabiri ni regime ya Kongo. Kongo. Uwa gatatu n'ubundi naba mercenaire. Umuhungu wa gatatu nabatumwe nk'indorerezi wagira n'izandorerezi z'amatora zihagarare muri kino gihugu. Aba bahungu kari batatu nabahungu batumwe muri komisiyo. Kandi buri umuntu watumwe muri komisiyo wese ahembwa frais de mission yiwe. Nico gituma wabona ingabo z'u Burundi umusirikare mwahembwa $3000 ku kwezi nuko ari abahungu b'uyu mugabo batumwe hehe muri kano kazi batumwe muri komisiyo. None bano bamare kugera hano nabo baravuga ngo izifaranga ni tuzijya twenyine tituzofawuru kukwica abo twatumye kwicwa. Hanyuma komisiyo rero ikintu babatumye muri komisiyo barababwiye ngo dore hakenewe ikintu kimwe. Ubikurikiranye no muri discours ya president w'u Burundi yasomeye ikinshasa. Amaze kugera hano rero aravuga ngo abantu batatu bakwiye gukoreshwa hano. Hakwiye gukoreshwa Kongolo. Nk'umunyamurenge uhakana ubwicanya abandi banyamurenge barimo bakorerwa. Niko kuriya yahagurutse akaja ibubembe aja kubashinyagurira ajanya kutumba. Ariko asanga ryazina rya wa munyarwanda witwa ngo nibazivamo. Yivamo ageze muri discours ye yakoreye hehe Baraka aravuga ngo ntazoshigikira ngo abo bari kumwe na community. Yambabaho bwije yambabaho bukeye twonge kubaramutsa bitewe na uherereye udukurikirana bwaba bwije yaba ari gitondo ciza. Bibiri zivuga ngo ni gitondo ciza cumugisha abana b'Imana bazabona ngo ndetse nabinyanja zatwaye tuzabagarurirwa ngo twishimane n'umukiza. Nimugire byishimo aho muherereye. Hanyuma rero nkibisanzwe uri kuwanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment mu ijwi rya Nkamifura Joseph najuri ku microphone ni Rugenza TV mu ijwi rya Druwiha. Hanyuma ndi kumwe na mugenzi wanje umugwana shaka Kamirifu afande twemera cyane umugabo nyamugabo umugabo mugendana ntagute mu nzira. Turi kumwe na Ruhanama yatangira nawe nubundi agumeka buke yanyuma twishire. Urakoze cyane nishimiye kubana namwe mwabagabo mwe kuko abagabo bavugira ubwoko bakunda ubwoko nabagabo babakwiye gushimirwa. Gitondo ku mugoroba umuntu yicura kabirota wanabitekerezo kabihamya kuko nico gihe tugezemo. Hanyuma rero nje nitwa Ruhanama Richard. Iki kinyamakuru ni Ruhanama TV10. Banyarukire bakana subscribe na share na comment na like kuko muri bo dufite curiosité de savoir kuko ibyo batubwira batwungura ubwenge bigatuma tubakorera byinshi byiza ndetse bikadutera no gutera intambwe yo kugera kure mu bwenge. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Uyu turi kumwe ni Ruhanama TV10 aho mukora subscribe kuri Joshua Entertainment mukora subscribe share na comment mugera kuri Rugenza naho mukora subscribe share na comment na like aho muzoza muba mutugiriye neza. Hanyuma rero reka duhite twinjira amwe mu makuru yacu nubundi bwana munyamakuru nubundi Ruhanama TV10. Yego. Twari kuyahera nubundi muri Plaine de la Ruzizi turaza kuhagera ariko reka duheri iwacu uko bavyutse. Iwacu bari bavyutse neza ariko intambara izayicara ihinduka. Namagawe n'umuntu uri rugura aravuga ngo se ngo kwa FCM 23 ngo ivuye muri Plaine de la Ruzizi ngo kungwa kabo ntikashize ngo kondi babateranye ngo ntibapfuye. Mubwira nk'umuntu w'umunyamakuru kandi uza makuru ndamubwira ngo muhumure gusubira inyuma abafaransa bazacu umugani ngo miesote iforekire. Ntidusubira inyuma kubera kuko twirukamwe ako mugakuremo mwabavyeyi. Titwasubiye inyuma kubera kuko twabuza amasaso. Titwasubiye inyuma kubera kuko twabaye bakeye. Titwasubiye inyuma ngo kubera kuko twatinye baza baca umugani ngo igiti cyakubiswe n'inkuba ngo ntikiza gitinya ngo ijuru ririshimye. Twasubiye inyuma kubera itegeko cyangwa se amasezerano twagiranye n'ubundi na leta ya Kinshasa. Rero muhumure abanyamurenge muri ruguru ntabwo twobareka. Mwarabyaye kandi nikindi AFCM 23 nabagabo badafite kuzigera na rimwe bahimukira
amoko yabo se cyangwa ababyeyi babo cyangwa se amafamiye yabo. Yego murakoze cyane muvandimwe. Kino kintu nta muntu kitatera impungenge kubera yuko FCM23 ibaye isubiye inyuma ariyo izina umututsi mu burengerazuba no mu burasirazuba bwahariye muri Nord Kivu no muri Sud Kivu byari bisa naho bitezemo amahoro kubera yuko twayateze muri guverinema ya Kongo. Tumaze kuyatega muri leta, dutegera leta amaboko ntiyanezezwa no kwakira amaboko yacu, ahubwo inezezwa no kuyatema. Mugano wa mugabo umwe wabiyobewe aje kuvuga ngo tuza turwanya ngo leta. Twebwe tuza turwanya na leta, tuza twirwanaho. Kurwanya leta no guhaguruka ukarema umugambi cyangwa ukarema umutwe w'ingabo urwanya leta. Hakaba nico bita legitime defense. Legitime defense ni ukwirwanaho. Iyo umuntu yirwanaho ntaba arwanya leta, aba yirwanaho kugira ngo abeho. Ico gihe rero mu gihe FCM23 ibasha gusubira inyuma twirwaneho, biba bisa nahari ukubwira babandi ngo ngaho ni mushire. Ni ijambo ryo kubwira abo yari hagaze iruhande ngo ngaho ni mugire gute ni mushire. Ariko jamais siko biri. Ica kabiri ntiturwanya leta ya Kongo, twe turarwanira kuba tukeneye amahoro cyane. Ejo bundi hano umugabo umwe numvise wo muri bano bacu bakagara arantangaza cyane, agasa nkaho twebwe abanyamurenge batuva iby'akagara ariko twe dufitanye intambara nabo, ni nkaho ariho ni nkaho ari bo turwana. Oro twe turwana nabo, twe ko turarwana n'intambara ishaka kutubuza amahoro, kuko dufite droit la vie, dutegerezwa kubaho kuko abandi bantu babaho. Hanyuma rero gusubira inyuma kwa FCM23, reka tubibwire bene wacu badukurikira n'abandi bana liste de guerre babizi neza, n'abareba intambara ya geopolitique, intambara ya karere. Gusubira inyuma kwa FCM23 ni accord n'amasezerano yabaye hagati ya guverinoma ya Kongo na twirwaneho na FCM23 kugira ngo habashe kuboneka agahenge k'amahoro arico bita CCLF, kugira ngo bashe kuja muri procedure yo kuzabona amahoro arambye. Hanyuma muri ayo masezerano yaravugaga ngo mu miji FCM23 ifite itegerezwa kurekura umuji umwe, ikaba yari ifite umuji wa Uvira n'umuji wa Bukavu ndetse wa Goma. FCM23 irabyemera isubira inyuma irekura umuji wa Uvira, kandi itegeko ryabwo nibire ku Uvira itegerezwa kuyirekura kugeza Kamanyola. Ariko FCM23 nayo ibasaba itegeko bandikanye muri wa Koro, baravuga ngo ntangabo z'u Burundi zizambuka ngo zisubire hari ya Ibuvira, ntangabo za Kongo ariyo FRDC zizahaja, ntangabo z'abazalendo zizahaja. Ariko M23 imaze kuhava muri ico gitondo yasibye yahavuye n'iposho mu ijoro rya n'iposho hasiba ninga n'akazi rimwe n'akabiri mu gitondo batangaza yuko bakinguye imipaka. Mu bundi buryo nta mipaka yari ifunze, bari babuze uburyo gusabagira gute bambuka ngo basubire hari abari baremererewe akagabo kazagahimba kandi kataraza. None sasu ryari ryabaremerere batera kwambuka bahungira mu gihugu cyahe c'u Burundi basubira mu gihugu cabo. Bukeye rero bagarutse FCM23 ahantu yarigeze ari wahanga yavuye uyu munsi, kubera yuko nubundi yakeneye kwereka amanga ngo twe dukeneye nubundi kuzuza inyandiko ico twasinyije cuzure. Nyuma yabwo Kongo ni datimiza uko twandikiranye nayo itaona camutema kunikiyo kataza yimbo kunyamba kwa Oya, ayo makuru nguko warubivuze bwana munyamakuru Rwanda Mativitene, nukuvuga ngo kuva kwa AFCM23 kuri none hariya muri Plaine de la Ruzizi ndetse n'Ibuvira ntabwo bavuye tubisubiremo for granted ngo wenda ngo babuze burakindi n'amatakira ngo ni bahavuye kubw'itegeko ry'igihugu byari bifatiye onotage yo kuba bahuza ngo habeho aboneke iki amahoro arambye. Ari nayo mpamvu bari barababwiye ngo mube mukuyeho iki ingabo zanyu hano hariya n'ubundi ngo bamare kuzikuraho hariya n'ubundi mu masezerano bari bafite bari baravuze ko izoba n'ubundi ngo ni zone tampo, ngo hazoba n'ubundi ingabo zitari izo Burundi, ingabo zitari za Kongo, ingabo zitari za FCM23, ingabo n'ubundi zitari za MONUSCO, ingabo n'ubundi zibindi bihugu zo bari z'Ubusuwise zo bari za Amerika cyangwa kugira ngo arizo ziza n'ubundi zijana muri zone tampo. Kuzo kuri kuba ngo mu bihugu biteye ubwoba n'ubu ngubu none umugabo wenda wicara hinduka kurushana Kanyavutabe ni Gisegeti. Gisegeti nukuvuga ngo ubu nyine murashobora kuvuga kandi abagabo nk'abari abaruduhonjazuzi muza muvugana gutya nk'ubu nyine nyuma y'iminota 3 bene abagabo sinzi niba bari bababona
yego hari umugabo muvugana mwarangiza mwavugana gutya mukanya agahinduka kuco mwavuganye waje kurenguka nk'inyuma y'inzu gutya wagaruka akama kubwira ngo ati ibindi bishoboka wewe twemezanyije wewe twasinya akoro wewe twaganire gutya none ubigenjeje gutya akamahinduka ni gisagati rero bivuga iki rero muri iyi zone tambose cyangwa muri iyi seselefe iwe bakoraho seselefe iwe kumbe karipanga yagiye kugura imbunde mu Bushinwa yagiye kugura imbunde mu Bwongereza mu za Turki yagiye kugura imbunde kwa Vladimir Putin mu Burusiya ivyo byose niba warayumvishe na Kongoro yavyigambye ngo gufata ngo pwezero kwiwe ngo afitemo 80% ya strategy yego icya gatatu icya kabiri Pluton ngo nuko ngo nubundi ngo ari mu bantu nubundi ngo bambere bashinzwe gufurnire nubundi amadrone ngo yo kumara abana b'abanyamurenge ngo icya gatatu ngo iwe ngo nta munsi numwe ngo azigera ngo muri community yatwirwane donc kuba muri community yatwirwaneho no kuvuga ngo nabanyamurenge ni twebwe community twirwaneho ivamo ico narishaka kuvuga kuri kino kintu umugabo umwe ngo baramubwiye ngo umugore yaramubwiye ngo inka zabone ngo aravuga ngo nahaguruka aje gukubita umugabo wagize gute waboneshereje ngo wa mugabo yamahaguruka ngagiye kurwana ngo kubera yuko umugore amubwiye ngo naje kugira gute ngo naje kurwana reka nkubwira ikibazo cabaye gisegeti ya iwacu habaga umukino bagaza bita ngo ni huru hakaba ikintu bagaza bita ngo ni kacheza pote umuntu ukina hose akabana n'abangaba yasinyije amakoro menshi atandukanye arangize aramuremerera yasinyije akoro yico bita ngo ni Hutu Empire ico nakubwiye mu kigano cy'ubushize twakoranye na Joshua Entertainment ari kuva muri 94 intambara ya genocide yakorewe abatutsi ziriya ngabo zakoze genocide zambuka muri Kongo bakazemera zikambukana ibikoresho kugeza kuri ubu ngubu zikaba zirimo ingabo za FDLR ziri hariya n'izindi zitereningirwa mu Burundi iyi circuit ya geopolitique twaye tuganiraho noneho wamara kubireba uko bimeze gisegeti amaze gusinya ayo masezerano nabo bantu bamwe bakaba bari mu ngabo ndetse zimwe zimurinda kugezaho avuga ngo nta FDLR iri hehe iri muri Kongo ariko wa munsi bagakorere bafatwa binjizwa ku mupaka wa Gisenyi akemera ko zihaba ariko mu mvugo agahakana ko zihaba akanatanga ikikana akavuga ngo yemeye gufata ngo FDLR zose ziri muri Kongo ngo azirubure mu kanya gato yatagira gute tazifata ni ukuvuga ngo yasinyije amasezerano iburyo ayasinya ibumoso noneho agasinya ayafsem 23 aganisha kukuzana amahoro noneho zino za FDLR zimufiteho imbaraga ni guverinoma y'u Burundi ikamubwira ngo no ugiye kwemerera gusinya amasezerano y'amahoro na M23 numara kwisinya M23 ni kandagira buvira nukuvuga ngo Burundi tibukigira inzira yo guha muri Tanzania nta gitoro taki hano ariho twakuraga igitoro nahanga karaba kabaye turaba turemererewe uruvuko bimeze rero ico gico rero nico gitera gisegeti answa ashobora kumva no kwemera iby'amahoro ariko abamuri inyuma mu mugongo ni kibazo kuri no kandi nikende ukiraho ngaho uri mu nzira nziza gisegeti nko kwa rubivuze yagize bajanama benshi yego nibya bindi bazaca umugani ngo iyo abahizi babaye benshi ngo bazabayobye ngo burari kuko umwe ndiyogira gutyo undi ngo agira gutyo undi ngo agira gutya ngugira nibya bindi waruvuze ngo ni kacheza pote nawe yabaye kacheza pote yego utegute mu bintu bibiri bitatu tuvuga icyambere gisegeti twereka abandi ukuntu ibi bintu ukuntu bimeze dore nukunku ni triangle ni isosel anga ni gisegeti hano gutya ni Burundi wakata gutya hano anga n'abantu zana n'aba mercenaires hano gutya ni bibihugu bindi yashoyemo amafaranga byariye birahaga bidakeneye nabyo kubazogira gute zova muri no ntambara noneho ngiyi AFC 23 na ikabano hagati yego ikabano hagati ikavuga ahangaha aya mahanga bakagerageza kugira gute kubumva ariko kubera kuko wenda ndabushobozi wenda ifite mu buryo bwo kuhonga amafaranga cyane gisegeti wari afite menshi aba bazungu nabo bakabona ukuri ariko bareba nyine n'ubundi gufwa riri mu kanwa kabo kabati no tibishoboka niko kuko ngo kubundi ndandambara twari dufite hariya ntayo dore kindi nkongeraho ubona kino kintu wari ukoze iyi triangle yawe dore yindi triangle ukundi koze ni iyi ngiyi iyi ni intambara rero
iyi ntambara rero ifite abakomisiyonere bayo. yego Umukomisiyonere w'intambara ni umuzungu. Reka tureke kuvuga bampatse ibihugu n'izina ry'igihugu runaka. Uyu ni umukomisiyonere w'intambara uri hano. yego Ni umuzungu. None uyu muzungu afite buriya komisiyo igira abaza batumwa kukurebera inzu, kukurebera igikorwa ukeneye kugura. Afite abahungu biwe yatumye muri komisiyo. Abahungu ba mbere, umuhungu wa mbere ni Burundi. yego Umuhungu wa kabiri ni regime ya Kongo. Kongo. uwa gatatu n'ubundi naba mercenaire. Umuhungu wa gatatu nabatumwe nk'indorerezi wagira za ndorerezi z'amatora zihagarare muri kino gihugu. Aba bahungu kari batatu nabahungu batumwe muri komisiyo. Kandi buri umuntu watumwe muri komisiyo wese ahembwa frais de mission yiwe. Nico gituma wabona ingabo z'u Burundi umusirikare mwahembwa $3000 ku kwezi. Nuko ari abahungu b'uyu mugabo batumwe hehe muri kano kazi, batumwe muri komisiyo. None bano bamare kugera hano nabo baravuga ngo izifaranga tuzijya twenyine tituzofawura kukwica abo twatumye kwicwa. Hanyuma komisiyo rero ikintu babatumye muri komisiyo barababwiye ngo dore hakenewe ikintu kimwe, hakenewe ico bita zahabu. yego zahabu. Iyi zahabu rero ikintu cyo yibasingiriza hano munsi turagenda tugira nk'ico bita descendance bijya twaza twita muri sociology. Hano munsi rero ikigusingiriza iyi zahabu kuko kuyigusingiriza na amaraso y'abatutsi. Amaraso aya maraso nuyabona aya maraso niyo akubiyemo password. Ngakurya utoja kubikuza kuri M-Pesa utazi password yo kubikuza izahabu ziri mu butaka bwako n'ukwica umututsi. Umututsi akakuzana amaraso ye akakugeza ku kirombe. Iki kirombe ukagisingiriza abantu bahungu batumwe muri komisiyo. Abo batumwe muri komisiyo aribwo Burundi ariyo Kongo bakagisingiriza umuzungu ari wo munyamerika. Reka tuzite gutyo. Bano nabo bamare kugera hano baravuga ngo okay, none ko duhinduye abahungu ba komisiyo twahawe frais de mission, tuhaye twishurwa umusirikare umwe wa Burundi hayishurwa $3,000 by'amadolari. Hano biraza kugenda gute? Bano barundi baravuga toke twebwe amahirwe dufite ni muduhamagarire FDLR iri muri Kongo tuyitreningire mu ishamba rya Rukoko. Ni muduhamagarire iyo bitanuza aho bano izi FDLR kuzishikira turazishikira gute? Kuko katwekera hano ko turahembwa urantegera ko turahembwa. FDLR iri mu ishamba muri Kongo tihayihembwa kwishikira itegerezwa gutamira ahantu haraye impishiti hazazinduka inziko. Nukuvuga ngo nayitegerezwa gutamira niko kuza ku muhungu wa Habyarimana Jalik yitura hehe Ikinshasa. Amaze kuyitura n'ubundi na Kayumba Nyamwasa ari kumwe nande na Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ari we P5. P5 ari wo Karemera wari uri mu bijabo akabana n'uwitwa Kanyemera njewe twararwanye baturasa. Kurantegera aho bamaze kuzunga bageze ahangaha kuri Jalike yituye hariya yahituye ari P5 iri kumwe na FDLR iri contre u Rwanda iri contre zino mutuzi iri contre umunyamurenge. Baravuga ngo kugira tubone FDLR nuko umuhungu wa Habyarimana wari uyoboye igihugu cy'u Rwanda hagwaririye abara ryakozemo genocide ategerezwa kuba muri kino gikorwa akacisangamwe nk'umuntu kugira ngo akonvenke bene wabo afite hehe mu mashamba ya Kongo. Barangiza baravuga okay, hano ubwo bimeze gutya rero ikindi cya kabiri umunyamurenge n'umututsi suko byari ndakagara kari mu kwanga akavuga ngo ndi turi abatutsi ngo tureke izina ry'abatutsi ngo turi abanyamurenge cyangwa tubego abakongomani. Nuko baravuga ngo ikintu cyo dufasha nuko twobona umututsi usakuza. Barangiza kuvuga ngo umututsi uhakana urupfu rwabo ijambo rya mbere haboneka abagabo bakagara. Urumva ukuntu intambara iremereye akagara. Ibya kabiri aboneke ko Kongoro abenka kanuza nk'akayungurizo cyangwa se nk'agakingirizo kerekana ko turi kumwe. Yego ari nabyo niba warumvise ejo bundi ijambo yavuze nyine President Chilombo wenyine yarivugiye n'akanwa ke aravuga ati sasa abanyamurenge ni bene wacu sizi ngo wari umwe. Yego le banyamulenge so ngo de vrai compatriote ngo nikimenye n'ikimenyetso ngo afite umunyamurenge muri kabine yiwe ngo afite umunyamurenge uwo ganda undi yavugaga Kongoro
Yego. zuvuga amabwe ni Kongo noneho rero tubona ahantu twari tugeze hano muri no geopolitique hano twari tugeze baravuga ngo twari tuvuye hano kuri Jalik kuzobasingiriza nkuhedinze FDLR kugira bano bahungu ba komisiyo aribwo Burundi na regime ya Kongo n'abantu bazungu babatumye kugira ngo baze gufauru nuko bakoresha izina umututsi uhakana ubwicanyi bukorerwa abandi batutsi kugira ngo bagere kuco bashaka kugeraho abazungu baboneza habo abazungu batanga inkunga imfashanyo abarundi babona amafaranga bahembwe 3,000 kuri buri musirikare w'u Burundi abarundi baravuga ngo niturya twenyine ntituzotsinda ntituzogera ku bushake ahubwo tworya ibitari byinshi ariko tukagira igihe kirekire muri Kongo tuwaye twica abo twifuza ko bagira gute bapfa ubikurikiranye no muri discours ya president w'u Burundi yasomeye Kinshasa amaze kugera hano rero aravuga ngo abantu batatu bakwiye gukoreshwa hano hakwiye gukoreshwa Kongolo nk'umunyamurenge uhakana ubwicanyi abandi banyamurenge barimo bakorerwa niko kuriya yahagurutse akaja ibubembe aja kubashinyagurira ajanye kutumba ariko asanga jazene rya munyarwanda witwa ngo nibazivamo yivamo ageze muri discours ye yakoreye hehe Baraka aravuga ngo ntazoshigikira ngo abo bari kumwe na community y'abanyamurenge ngo kandi karagura drone ngo yice ngo abo bajinga muri discours yo yavuze ariko bigaragaza izo si karite z'umureconciliateur umureconciliateur ntazahagarara iburyo cyangwa ibumoso ahagarara ngo atore ishuri hano rero baravuga ikindi kintu baravuga ngo reka ntibakoresha Kongoro wenyine kubera yuko ari muri guverinema reka bakoreshe n'abandi banyamurenge bari ku ruhande niko kuri wabonye abagabo bakagara baje mu Burundi bahasiga ideni y'ibihumbi 3,500 by'iki $, bitewe nuko bari baje gushimira udakwiye gushimirwa ariko baza kumushimira kubera iyi mpamvu kubera yuko nabahungu bari muri komisiyo nabahungu b'iyi komisiyo yatowe kumara mu banyamurenge ijambo rya nyuma baravuga ngo ikindi kintu cyo bishobora nukureba undi mugabo mwene wabo w'umututsi habe Kongoro w'umunyamurenge habe akagara k'abanyamurenge habe n'umugabo w'umututsi niko guhitamo witwa Mbayahaga umupasiteri wo mu gihugu cy'u Burundi Mbayahaga aje kuvuga aravuga ngo umuntu uyoboye ngo ingabo zihaye zimara abanyamurenge wacu imurenge ngo n'umusirikare w'umututsi ngo se ni gute umututsi yoja kumara bene wabo ubushize nemo ndamubwira ngo aduyi hanarangi aducira umugana aravuga ngo uyu muntu ngo yaguze ngo umwenda ngo munini ngo ku isoko ngo azawujana ngo iyo mubayeho munini ngo azawusubiza ngo uwo yawuguriye hano rero sico gisubizo kusubiza sico gisubizo ahubwo kujana kwa tayeri bakawupasura buriya batayeri no babereye kugira ngo wa mwenda bawusature ugukwire si ngombwa kusubizayo abatayeri baratuye igihe runaka kishobora kuzagera uyu mwenda ntitusubize ngakuri bazavuga ngo ibuvira ngo ntiadukwire ngo numwenda munini dushobora kutazawusubiza ku mutayeri ukazadukwira ahubwo tukawujana ku mutayeri bakawusatura ukadukwiraho kusubiza mu iduka ngayo nguko kubari badukurikiranye mwumva amakuru y'ukuri kandi yize nko mugenzi wanje yarababwiye muri geopolitique gato ya Rwanama TV10 ndetse kiganiro mu gikurikira kuri Joshua Entertainment mwijwi Nkamifura Joseph ndetse na mugenzi wanje n'ubundi Rwanama TV10 ngira ngo amakuru yacu nakagenda kagaruka twabatuyereke ariko kandi tugira ngo tubabwire ngo abantu bose atabuze n'umwe eji Buruseli ko wa gatanu atabuze n'umwe dusaba abantu bose kuzobukera bazoze n'ubundi tukomeze twamagane ni ku 15 twamagana ubwicanyi bwabukorerwa ubwoko bw'abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ubwo nituvuga i Buruseli niho ku cicaro gikuru n'ubundi cya Union Européenne aho niho habara amakuru yose kandi tuzoba turi mu bihugu bitandukanye ni Netherlands ni Finland ni Hollande ni iriya Pays-Bas zose ni hariya za Denmark ni Norvege ndetse ni Sweden n'Ubwongereza n'Ubufaransa ndetse n'Ubudage abo bantu bose muzobukere abanyamasisi ndetse n'abatutsi babahema n'abanyamurenge ntihazobure n'umwe tukaba tusaba ngo muzohabe kini kiganiro kigenda kigaruka kandi tubasaba gukora subscribe share na comment na like ni kuri Joshua Entertainment umugabo bigatinda ndetse na Rwanama TV10 ndetse na Joshua Entertainment na Rugenza TV murakoze cyane murakoze.